tayo guys ng Busikat. Kasama ko si Ivan. Oh guys, Ayun yung lalagyan namin. Ewan kung makakuha kami ng marami. Dito kami sa sa Garawon, Panay Beach. Hindi na ang tubig oh. Ayan dyan. Ay, meron dito. Hey. Mami. Sarap to, guys. Tirik kang araw. Pa guys, meron pa. Rami. Sariwa pa. Hanap tayo guys ng busikan para maka ulam. Oh, meron dyan. Oh, dami. Ito guys. Sariwa pa yan. Hanap pa tayo, hanap pa. Pa. Hindi lang. Ano? Starfish. Hindi marami. Broken na to. Pangdagdag. Guys. Sarap yan. Mamaya. Putuin namin yan.
tubig guys. Pero okay lang. Hanap kami. Ito pala, mayroon na. Yun na guys. Meron. Hindi na ako nahirapan. Medyo malayo na yung pinagdaanan namin. Ano? Wala. Patay na. Guys, lobster na maliit. Para tapana. Yan, huli. Huli guys. Sarap yan. Masakit yan pag nakakapitik. Dami oh. Wala. Bundok. Wow. Sarap. Sarap guys. Yun. Hanapan tayo anak. Sa wakas, nakapunta rin kami guys. Tagmo. Saka wala natin to guys. Wala natin. Later.
Okay. Hey guys, lutuin natin yung pusikad. Oil. Lagyan na natin yung sibuyas. Saka bawang. Kamatis. Hintayin natin guys. Brown pa. Bango. Sige, ito na yan. Limit. Medyo matagal to guys. Sakop. Yan guys, lagyan natin para masarap. Tsaka lagyan natin ng sili para manghang. Tsaka dahon ng sili. Lupa. Lupa. Gusto natin to para masarap. Lagyan natin ng gata guys para masarap. Lagyan natin. Hindi lang, huwag madami. Guys. Lagyan natin guys. Bango guys. Wala. Kain na na. Next na. Ano? Oh, Jello. Dasal. Player Dilo. Player. Oh.
Kaya na guys. Na pangaon. Sige. Pwede ko yun. Luto ni Banban. Natin. Okay na. Okay na. Ganito na lahat mga shell. Dahil ano masasabi mo? Open it. Maganda, marasap. Ay, dahil ito. Bakit mang kamit? Bitak plato. Dito team ko yun. Hindi rin ako Ah, guys, may rice. Sarap to, may rice. Ano ni? Sige, Sige. wala pang Isa kilo. sa kwan. Sige, sige. Oh, Ikaw, ayaw. Ikaw. Makuha na lang ako, makudli. sige lang. Tara. Marasin yung buyog na sinasabang mo. Kain guys. Guys. Guys, kain. Dalaw-dalaw.